Uway unong hikay basaw pusdam Jakarta. Jongkaway ka school sarkar. Hakarimgan district jong ka jala Assam. Bila syapan ngat apo ka anyada ki kena. Ni kam sniwa kam syongka syongman ka bakikot ka pokso. Halo ka jingkano bola pen bori ya ukena school. Badang red. Ban pait ya ki video ki baklam akor. Hak mobile phone jong u. Lihat hu ki pulit jong ka district hakaway kot kubor depren. Une unang syakano bati perteng kum ujahir unen udang pet menta. Kipulit keliat hu syu bakate ke jingjia kebelakano kedai kebelja ka kar atarik mentau benai nailar. Handle pun tip syu kipulit hakas ngibalai hakabaki nong nong kilai lumlang hakajaka jong ka school bat kila peronkam da ding bantang bat penjulor yakimar kimata jong ka school. Ki video kibel sopriang hakirin social media kila pen iba ka kenhon kibreu kila perta Jai Sri Ram berdawa yak hawak. Superintendent jong kipulit ke Karimganj district upartha pratin das uliat hu bayakane ke jingja kebalakano syam lapun tip mardor da kibahaying jong utayu kena. Hakabasdang kalungjing kamsyam na ujor henry ngila ay makuduma menta persya yu utay unong hikay. Ngisuba bala persyang ban penbait yakine kam hakajaka habdang ki arliang mamla henry kamsyam na yat kumbala temu ne unong hikay bala syakano udang petkrat batsyan ngin sakem yu ula banrab. Hakajaga por ki pulit kil ujor dak ijahar yaki pajba ki penjot yaki mar ki mata jong ka school sarkar. Kijingdon jing em jing ki school ki bukan top ki kot kiban baki almari kila syap penjulor haki pajba nong sosnong. Ila mare syakte ke cakar angkat berki pulit penlip ding ban penlip ya keding ke belakang haktik school. Laong OSP Karimganj. Kinong sosnong ki bela penlong ya kejing ki haktik ke cakar ki kwa badai ban khangno ya haktik school badai ban kemardor ya unong syakino. Di pas school ki kunjungi kita makin long ki berki bakamba kinyo jing hikai ayu na uno hikai ubakum una laong kinong sosnong kinong ki kelakang ro ya kesurok hadin kejing penkoj ya kan da kejing rap jo ki bulit sarkar berki bod district laweng no ya kan kejing khang ya kesurok.